November ni somni pani unaw in mangai na lantirin ring tu mi puite chu rilu mun khat le ngai tu mun khatin an oma an zinga pakhat mainan sum nei khatabi kani an tilo thil zong zong in trom zok thin tirko te bungli chang somthum pani chin chi ani angin an zinga tla chamtu ma rengan omlo ti ani an mamo pek an ni dan po asoya mamo zul pui phurok na an ring tu te zinga sumle pai nei deuh te chuan hlim takin an thil nei ten ron hlana an in le ram te an thala poisa chu an ron la a tirko te kebul an ron da a an cha khai dai tok thewin an sem theu thin an zinga po tlacham tu ma an omlo ramte intene piang in an thala an thil thal te chu aman an ron kenga tirko te kebul an da thina an cha khai dai tok thewin an sem theu thina tirko te bungli chang somthum pali le thum nga tharau thiang him lei buak na awangin ring tu te chuan thil phal na an lo nei ta a chanchin tha a lo piang thar te chuan rilru le ngai tu mun khat an neya an ma a an hlotlin theinan du zong thu mun an nei ta a anuna chuan online hun an nei lo sum le pai ro te ain an unaw te le an na chun mangai na sa zoka le ho sakna ain mi te tharau chu an ngai sang zoka ni ti an thil ti a alo lang ani pathian tharawin mi te nun alu kha phot chuan chutiang chuan thil alo om zelang Krista mai nei na lu kha thinlung te chu ama ti dan zuin an lo omang ani chu keima ni awangin ra thei takin alo oma kan ho sak theinan ra theina lo tur ta ani tangka te hun te mi ne theina thil pek zong zong te hi pathian ku ta tanga an mu ani awangin chanchin tha na ti mason nan chau an ngai hludon ani chutiang chuan ko hran ma sa te nuna alo oma tunlai ko hrana po hian member te chuan tharau thil ti theinain khovel thil du na te chu an kalsan anga an mihring puiten chanchin tha an lo hriat ve theinan an lo in hlan phal bokang ti chuan thu tak an puan chuan angai thlatu te chu nasa takin alo hne to ang